N'amatangazo atatu nkuzaniye y'ingenzi. Nimba warashoje senior 6 icara hafi hano ubundi wakire ayo matangazo ndetse akaba na link. N'amatangazo atatu ni link 3, n'amakuru atatu, ni ibiganiro bitatu, ubifata uko byumva ariko umenye ko ari video ikubiyemo amatangazo atatu y'ingenzi nayo akubiyemo link 3 z'ingenzi. Nimba ari bwo bwa mbere rero ugeze hano kanda subscribe 5/5 tujye tubana mu makuru update mu burezi turi kugenda tukugezaho muri ibi bihe. Reka mbanze rero nkunyuriremo mu ncamake ibigiye kuvugwa muri iyi video. Turakubwira abantu bashaka kurukarasa kurekarama turababwira uko murabigenza. Mwari mumaze igihe mudusaba link, turababwira ahantu iyo link mwayikura. Turakurikizaho abantu bashaka kujya kwiga muri University of Rwanda. Icyo ngicyo nacyo ndakeka turi bukibabwireho n'itangazo ryatanzwe na UR. Turababwira kandi n'itangazo ryatanzwe na HEK kubifuza kwaka inguzanyo yo kwiga muri kaminuza. Ibyo nabyo turaza kuba tubibaramburira. Nama link atatu by'umwihariko tugiye kubaganiriraho. Nimba muyashaka murajyaho hasi muri comment mutubwire link urajya ushaka, urajya ujyaho hasi muri comment utubwire tuyiguhereze. Nimba ari bwo bwa mbere rero ugeze kuri uno muyoboro kanda subscribe, nicyo kintu tugusaba iyo ugeze hano kuri uno murongo bwa mbere kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru update tugenda tukugezaho zigiye zitandukanye z'ingeri zose. By'umwihariko muri ibi bihe turi gukora ku burezi nagukwiye kubura amakuru y'uburezi kandi ufite aho uri related nayo. Kanda subscribe rero, nimba utarayikanda reba aho hantu handitse iyo buto ya subscribe ubanze uyikande ubundi dutangire. Turahera ku kijyanye n'itangazo HEK yasohoye, turaza gusoreza ku kijyanye n'abifuza kurekarama ba senior 6 batanyuzwe n'amanota babonye cyangwa se batanyuzwe n'ibisubizo babonye. Reka rero tuze dutangire tubabwira ku kijyanye na HEK Rwanda, turakurikizaho ibya UR, turasoreza ku kijyanye na abantu bashaka kurekarama. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro uze gukanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, natwe tujye tubona uko tukugezaho update bitworoheye. Reka duhere rero ku itangazo HEK yanyujije ku rukuta rwayo rwa X. Ni itangazo riri kureba abantu bose cyangwa se abarangije senior 6 bose bifuza kuba bajya kwiga muri kaminuza. Birebana n'inguzanyo. Itangazo HEK yashyize hanze rirebana n'inguzanyo kubifuza kujya kwiga kaminuza. Yabinyujije rero ku rukuta rwayo rwa X igira iti itangazo ryo gusaba inguzanyo yo kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Itangazo ryo ni ugusaba inguzanyo kujya kwiga muri UR. Yatanze na link, iyo link nayo nimba muyishaka murajya hasi muri comment mutubwire ubundi tuyibagezeho. Iragira iti rero mu mwaka w'amashuri wa 2025 bayirangije gusaba inguzanyo kanda hano. Ni link, reka nze nyibasomere abafite aho mwandika muye mushaka agakaramu muyandike ubundi muhite mugenda musabe inguzanyo. Ubwo nabashaka kujya kwiga muri UR. Gusaba inguzanyo kandi HEK yatangaje igihe bizatangirira n'igihe bizarangirira. Bizatangira tariki 6 z'ukwa 9 2025. Tariki 6 z'ukwa 9 ngira ngo hari ejo hashize. Bizageze ku itariki 15 z'ukwa 9 2025. Abasaba inguzanyo mugire vuba vuba igihe kiri kubasiga. Link ngiye kubiyasomera rero, nimba mwashatse ahantu mwandika, nimba mwashatse agakaramu ngiye kuyibasomera. Urandika inyuguti ya H, ukurikizeho E, ukurikizeho C, ukurikizeho M, ukurikizeho I, S, ukurikizeho hek.hek.gov.rw. Ni hekmiss.hek.gov.rw. Kanze nyibandikire aho muri screen yanyu muyibone. Gusa itariki ntarengwa ni ku itariki 15. Nimba rero ukeneye gusaba inguzanyo gira vuba wacikanywe, iyo link ngiye aho ngaho muri screen yawe twayigushyiriyemo. Reka noneho rero dukurikizaho ikintu cya kabiri. Ariko mbere yo gukurikizaho itangazo rya kabiri ryo muri UR, reka mbanze nkubwire ngo kanda subscribe nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro. Nyamuneka ni inkunga ikomeye yo kuba wakanda subscribe, biradufasha cyane ndetse nawe bikagufasha kubona update uko tugenda tuzikugezaho. Reka rero dukurikizaho itangazo ryaturutse muri University of Rwanda. Turasoreza ku bantu bashaka kurekarama
abantu bashaka kurekarama nibo turi bube dusorezaho, turababwira ahantu link iri yo kurekarama, ndetse kandi na University of Rwanda ku bantu bifuza kujya kuyigamo yatanze link. Abantu bifuza kwa applyinga ngo mbere yo kwa applyinga, before you apply visit, nayo yatanze link hano. Nimba muyishaka murajya hasi mutubwire. Itangazo rero ngiye kuribasomera uko riri, namwe mutege amatwi nicyo mbisabira, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza. Itangazo rero riragira riti call for applicant, cyangwa se itangazo ku bantu bakeneye nyine kwa applyinga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, undergraduate admission 2025-2026. Are you a senior 6 level class of 2025 or holding a 2025 NSI equivalent certificate? This is your chance to apply your undergraduate program. Ni yo mahirwe yawe kwa applyinga kuri undergraduate program. Deadline ni ku itariki 18 September 2025, izo tariki ntarengwa zo kwa applyinga muri University of Rwanda. Mbere yo kwa applyinga rero batanze link, iyo link nayo nimba muyishaka murajya hasi mutubwire, ubundi tuyibahereze. Yakomeje igira ati and read carefully the step. Soma izi step neza uko zikurikirana witonze. Izo step rero nta handi ziri muri iyo link yatanze. Gusa utwingenzi yabashije kuba yavuga harimo application guideline cyangwa se amategeko n'amabwiriza yo kwa applyinga, harimo payment guideline, uburyo bwo kwishyura, amategeko n'amabwiriza yo kwishyura, uburyo bwo kwishyuramo, ubwo ni payment guideline, hakazamo minimum entry and requirement. Ibyo byose murabisanga muri iyo link University of Rwanda yabaye ishyira ahagaragara. Mbere yuko rero tujya ku kintu mwari mutegereje muri benshi abashaka kurekarama, reka nkubwire ko hari ikintu wibagiwe wabanza ukagikora. Icyo kintu rero nta kindi ni ugukanza subscribe. Nimba ari bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, ntugende udakanze subscribe. Tukugezaho update by'umwihariko mu burezi. Ujye kuri no channel uyisure, urasangaho byinshi cyane bitandukanye muri update zo mu burezi, nibyo tuba tukugezaho. Rero reka tubabwire ku kijyanye n'abantu bashaka kurekarama. Abantu bashaka kurekarama bari mwakomeje kudusaba ngo link y'uburyo y'ahantu mwaca murekarama muri benshi cyane, ndabizi mu bikeneye muri benshi, niyo mpamvu ngiye kubabwira ahantu mwakura iyo link. Iyo link rero nago NESA cyangwa se n'ibindi bigo bibishinzwe ntago byayishyize hanze uko mubizi. Iyo link rero nta handi, iyo link yahawe abadiregiteri. Umuntu ushaka kujya kurekarama aragenda akanyura ku mudiregiteri w'ikigo yavuyeho. Izo link nibo bazihaye, wowe ubwawe ko giti cyawe ntabwo ushobora kwirekamira ngo bikunde. Unyura ku mudiregiteri akakurekaramira, abadiregiteri nibo bafite izo link zo kurekarama. Nimba rero baraguhaye amanota atakunyuze, nyarukira ku mudiregiteri wari uw'ikigo wigagaho, ubundi ugende abe yabasha kukurekaramira, ubundi ubone amanota yawe nkayo wifuzaga cyangwa se nkayo utekereza ko wari kugira. Ndagushimira rero we twabanye kuri Menya Nibi Info. Ntuzajye ucikwa update zose tugenda tukugezaho, niyo mpamvu ngubwira gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa. Ndagushimira rero we twabanye, murakoze murakarama. Amakuru yacu turaje tubabwire no ku bijyanye ni n'abanyeshuri barokarashije bo mu wa gatatu. Ababazi abantu muzi abanyeshuri bo mu wa gatatu mubabwire ko batangiye gusubiza abasabye kurokarasa, batangiye kubasubiza. Reka rero tube tubacitseho gatoya, turi kubashakira update zindi, mukande subscribe kugira ngo andi makuru tubafitiye ataza kubacika. Ndagushimira rero we twabanye, urakoze urakarama. Ciao.